Bharat haktor India wo 24 hour nimsing 41,965 coronavirus case tamai ha. Biaram hamya coronavirus bai thine ki bu 460 kau 24 hour nimsing. Delhi, Tamil Nadu, Rajasthan, ake Haryana tinin chingo school khulo ha. Asamo salboi coronavirus bare tomoni ba ya Assam sarkar saha night curfew ngai nge pa district go 9 pm ni chingo 5 am ni jora. Allahabad High Court saha miawo msu ke ha Indian ni culture se abani ba ye msu no ke ha India ni national animal ke ni ongthong ye. PUBG News state tinin chingo pre-register ke ha Google Play Store by Apple App Store. Kerala ni Kolar Himas Jagao 32 college student burang college ni phero coronavirus positive mai a. Haryana ni junior engineer no mai ha rang 20,000 lamo contractor thio puno aketa orom ha. Andhra Pradesh ni Visakhapatnam Himas Jagao gas leak ha HPCL refinery. Akebo ha tinini short update headline news Kabru Khupo 24 YouTube channel lo. Subscribe kedi Kabru Khupo 24 YouTube channel no hamyak mo kau ni favorite kau Kabru baike pura desoni kupono khnai to nam boye share khana tapodi naroni mampha ake joto takum khurono naro joto no khaktang mo ya phayu moming ke naro video poilan chinga paithok monjora naimoni boye joto no khakcha malai nai final video